train to be godly. May I beseech you, ladies and gentlemen, Christian folks, and Baban allies, to train to be godly. Lalel, to train to be godly is not a one event. I know some of us, but I'm telling you, for you to be fit, it's not a one-day thing. A trainer to be godly is not a one-day thing. We had to go, no matter how we am 17 Zamba. Well, 10-15 minutes. It will shape your thinking. Siyabonga, praise team. Besine convention ke yabobabe le qale ngelesihlanu na itolo kusho nje kule convention bekuphindwa ngoba na itolo bekuphindwa sihloko lesithi men where are you kufocus into leti ngifoko tiketa fundiswa letinto kwabuta indoda athi ikuphi when it comes to leadership, ikuphi indoda when it comes to priesthood, ikuphi indoda when it comes to fatherhood, ikuphi indoda when it comes to loving, becoming lovers. Hallelujah. Nami ngiyaphinza ke namuhla ngoba mina bengikhona ngelesihlanu bengikhuluma ke ngama challenges facing the Christian man in the 21st century. Ngiyakuneba ke nyalo ukuthi kugubuzele nanami ngoba nani nawo lama challenges khona la kule 21st century. Angithani niphila ku 21st century ngaphandle nani niphila kule century kodwa nani ngoba nikhona. In the interest of time ngifuna ukuqala la ngidala khona ungahlupheki ngesikhathi nakubita ngiqhubeke evikini letawo kusho singamanye amagama ku dealing with temptations sifaka ikhoma asikaqedzi sifaka nje ikhoma manje sifocus akunayindzaba yaboba. Amen. Funza incwadi ya Timothy wesibili sahluko sesithathu verse 1 kuya 5. That's my base. Gijimeke last thought. Khumbula naku emalangeni ekugcina kuyawufika bambake khumbula naku lamagama lathi khumbula naku kunayiphi imaki lapha egcineni ipunctuation full stop kune colon esingesini kune colon angathi lapha eSwatini angakhumbuli kahle kodwa esingesini kune colon hayi semicolon icolon ngesilapha esilungwini iphose ifana naye full stop akusiye full stop
but iphosa ifana naye full stop. Ngamanye amagama kwendala ukuthi lo musho leli sentence lithi khanze liphelele. Nakuthiwa nje yenda njani? Khumbulani nako. Ngamanye amagama Paula uthi akube khona into lesitenda njani manje? Lesithi khumbula. Hambeni kanye kanye. Nabinza nanga respond ngathatha 3 hours. Kuthule nkonzweni. Uthi Paula kube khona into esenda njani ebazalwane? Ngiko nginwebile lento ngayiletha la kini noma bengikhuluma nemadoda kuphela. Ngoba nebafati badzinga ukukhumbula. Nalabasha badzinga kwenda njani manje? Uthi ke Paula sende njani bazalwane? Asikhumbule khumbulani nako. Yes. Khumbulani nako. Emalangeni ekugcina kuyawufika tikhathi letimatima. Emalangeni ekugcina kuyawufika tikhathi esinjani manje? Letimatima. Sikuto kweletikhathi. Kuyevakala bazalwane. Sikuto kweletikhathi. Hayi ukuthi tiyeta sethi njani manje? Nakakhuluma yena those centuries abekhombe embili sine nawe siphila khona. Siyevana bazalwane. Labazalwane lapha. Sine nawe sinjani manje? Siphila khona lalela ke. Paula lapha uyaxwayisa uyaqaphelisa. Basilala abafundzile if you are forewarned you are forequipped. Now uqasheliswe ngaphambili usuke vele sowuhlonyisiwe ngaphambili. Hasambeka. Bantu bayawudithanda. Ini manje? Ini? Lo lokuhletlambi kwamini kodwa. Yena lo lokhuluma kuyini? Oh, kusho sikasifaka thina nawo. Asesiveke. Bantu bayawudithanda. Bantu bayawenda njani bazalwane? Bayawudithanda abantu. Kubeka. Bathandze imali. Bathandze yini futhi manje? Thandze imali. Batigcabe. Bene njani futhi manje na? Batigcabe bantu. Angisukumuntu. Ngendika nje nawe uyatigcaba. Ngendika nje nawe uthanda imali. Fundza. Batigabatise. Bene njani futhi manje? Kunengi lokwenda abantu batigabatise nemfundo yenda batigabatise angisuphumele eceleni. Balulate uNkulunkulu ngenhlamba. Lalela. Kulesimo lesi bantu batathanza balulata uNkulunkulu. Letindo letendeka kulesikhathi sekugcina. Dindo letenda umuntu alulate uNkulunkulu. Alulate uNkulunkulu asesondweni. Alulate uNkulunkulu athandaza. Alulate uNkulunkulu nisangiva bazalwane. Elulate uNkulunkulu. And that is dangerous. Ngoba umuntu lolulata uNkulunkulu akayi kuNkulunkulu. Kanti impilo yonke uyathanza awuthanzi iyawuphelela kuye. Kubeka. Bayawuba ngulabangalaleli batali babo. Bawa ngulabangalaleli batali babo. Bengitshela laba basekuseni ukuthi namhla kwalumntwana ukuthi nangizuka umzihlwi. Nakamzihlwi ukuniketa neimpression lamehlweni ukuthi yini yona le. Into lengakasebenzi shokusebenza. Ithi yini yona le. Uyakwathi kona khona imali wena. Ngiko lo mnyosi nomaqo aqasha kuthi utawubhala 100 emalangeni ngelanga uthi inqani. Tshela mina ngikuphi lokungqono kuthola lo 100 nengingatholi lutho. Kubeka. Bangabongi. Yabo. Bangene njani manje? Bangabongi. Bangabongi. Amen. Ngitsite ke bantu ababonge mntwana sekhaya noma ungamendelani. Abende njani manje? Ababonge. Ngibeyile ke laba basekuseni ngathi labanye labangabongi nabo labasembi kwami. Ababonge. Abende njani manje na? Ababonge. Kubeka. Babede bungcwele. Babede bungcwele. Babede luthando. Babede luthando. Bangathethelelana. Lalela. La ekubede luthando kwalabantu bashadile. Namhla bashada abantu hayi ngoba bayathandzana.
bafuna ukuthi baphekeletelane. Nalo mlompheleta uthi bayapha awadona sibayapha. Isekhona bakhona. Bathi baphekeletana nje nalokuphekeletana umuntu awumphekeletela ngokuthi uzuza lutho. Na umphekeleta eFanta ngithengelana. Angedlanga sekhaya kini lemakhaya noma kusedolobheni. Efana ngiphethe sesitolo utangithengelana. Kuze ngikuphekeletele kufuna kube khona ngabantu kanjani manje. So baphekeletelana lapha emshadweni nje ngoba kukhona labakufuna lo munye ubuka imali. Ngashala ngilomnye redweni ehlelweni. Wathi mfundisi wapheka kuthe kanjaba delithando nemakhana konke. Vele kusekhona luthando. Lo munye bekakhona kuleli viki lephelile wangala kondle lembuluso. Ekhapho. Wathi mfundisi lona so uganile ugane lelinye ijawu waligale elicingweni sengahlangana nalo. So uganile. Sinesibona tika I'm telling you. So uthi ke manje ngizama ukuthatha lama feelings lenginawo ngala ngizame kwabuyisa ngala. Mama kama kule ndoda. They do that. Athi ke ndomatana akuphele ke namhla kusiswe. Athi bengicede kusho njalo. Akhuluma into lethinenge kuphela nginisamarisela nje. Mase ngithi ke right. Sukumani. Asukuma. Asibambanana. Abambana. Ngathi bukanana emehlweni. Wabheka phansi lo maka. Ngathi wena ngisithembe nebukanana emehlweni. Wabheka phansi. No, kuthi ngingalenga lungilani lokutshela. Kunenzaba sekhaya kakho sekuwonakale kangakanani. Kude lokungalungi embi kwasimakathi. Wavuka ngomoya, wabuya, wavuka ngomoya, wabuya. Egcinene, wathi emfundisi ngathi ufuna ngithandaze kucala. Ngamiyekela wathandaza. Nakaqeda ngathi shona khona. Mva lokho ngase ngiyabathandazela. Akunathando. Nakagana ubuka ngidawutholana. Nawu ngilohlobo lofuna uthola ngona uma wasathola amtshela abantu la ngaphandle wena usathola. Funza. Bayawubatinyoka. Ha? Qhubeka. Bangatithibi. Bangatithibi. Babe nebulwane. Babe na ilenza bebulwane abusive. Sikuphi nyalo. Umhlaba udidekile. Uqabanga ukuthi abusiveness is a new thing. I was telling them ngithi singakakhe immoral vision for this country. Now nangikhuluma because I'm a pastor, they think I'm talking of a religious vision. I'm not talking of a religious vision. Ngikhuluma ngemoral vision. Into letawungena emthethweni. Siphatha njani kuleli life? But umntwana lo intombatana weliswati, umfana weliswati, lijaha leliswati, indoda eliswati, umfati weliswati. Siphila njani? Kungene kusyllabus. Kungakangeni leto thinta, I'm telling you. Kuyaba ngilomkhomba lomyesweni la lomnye lovika leso lakhe. Abusiveness. Besine memorial lesihlanu hayi lo lawyer. La kulaba fatla bang 5. Labadladla ngenhlafu. Sasibhizi sinamachawe lapha sesimanage abantu kuma team. Boneni labafati. Boneni labantwana. Bulwane. When judge awuhloniphi impilo. Awuhloniphi isidalwa sasimakathe. These are the days we are living in. Ngelishwa ke tinhlangano ticabange ukuthi tawusolva ngabo. Instead of coming together and come with a solution. Lalela lokutshela. Ungakakheli kwa inhlitiyo. Uyangena ejele ufunzile tikuthi lapha edu. Ngoba kwalungisa inhlitiyo. Uyangena ejele unetimali tingaka.
angasho mina lalela angasho ukuthi tawukholwa bonke angasho njalo, but there's a room for repentance, but there's a room for moral conduct which should be taught, because indzaba ye change engqondweni yomuntu ayilethwa ngumthetho, ayilethwa sipakatana. Nesathi sipakatana kwakuyinto emaPutukezi kulungisa abantu, ayilungiswa ngumzaqa. Kungako nangeSiswati kuthiwa induku ayiwakho umude. But teaching, and le teaching nekokuthi ke bazalwane asikhulumele iqiniso ngaphandle la ngabe nifandiwe. Mina ngikhulumela ukufandwa ngingafandi, nelisondela kangifandi, ngoba lokukhulumela kufandwa ngilokunye lokho. Nisangifa makholo. Funa sikhulume letinto ema principles of leadership nanga ngicela ngintshela. You must know the way, you must show the way, and you must walk the way. Don't just show, walk. Let me see. Kungako nje nakutawu masanda nesingitshela ukuthi kuba ndoda yini ngiyabuta mina ukwatelaphi. If you have not walked, uvile akuviwa la kuyahanjwa. Isekhona bazalwa. Kuyahanjwa, kuyaphilwa. Do you know ukuthi na ngwathatha umuntu bomake nine nje bomake nifike na confuse ngemantombazana atafika kutshele ngoba ngesikhathi se reproductive chapter esikolweni akungedlula afika tshele wena emake naso umenza sekunjanjani utshela wena awukwati wena kumenza manje uconfuse nje kulo. Hey, when you know it, you have gone through it. Mtshele mngana mqala kanje uhamba kanje thindo akunawutshela ngoba ufunde encwadini. Funza. Batonze lokuhle. Batonze lokuhle. Bani lesinabo batonza lokuhle. Bathengise ngalabanye bantfu. Babe nemawala. Bakhukhumukiswe kutatisa. Bible lakhuluma ngako katheni. Ngiva bazalwane. Bathanze kutijabulisa kunekuthi babe ngilabathanza uNkulunkulu. Bathanze kutijabulisa. See, into lenkulu indzaba ye pleasure. Khona lapha bengibuya khona ntolo ngafika nje ngahlala ekhaya ngisamele kudla. Ngabona abantu ngabona tala tekujayiva ngathi. Khona labajayiva lo khalo ngathi luyephuka ngathi gam. How ukhona Jane? Welcome Mete. Praise the Lord. Bambak. Now, le subject lena ngiyinze. Nakubobabe ngibese ngithi la kubo qha ngoba yinze le subject. Ngicela kuyiqala eqinene, ngiyiqale ngema solutions. Ngiyekele otherwise I have subtopics. Ngineku highlight ukuthi what are the challenges and how do they manifest? What are the causes of these challenges? Bese kuba ne solution. What is the solution? Ngicela kuveta le solution. I have 5 points. 5 important points. Ungahamba ungakakuva konke 5. Lalela ke. La maphuthu lang 5 lengitakuvetela wona. Asisombu noma ungadibana nayiphi challenge. Bamba la. Lo sihleti la. Sinema challenges from all angles. Labanye bethu sinema political challenges. Labanye sinema marital challenges. Labanye sinema economical challenges. Labanye sinema social challenges. But whatever challenge you are faced with, these 5 things are a solution. Number 1, you need to develop a mindset, a Christian mindset. If you are going to overcome any challenge you face, you need to develop a Christian mindset.
Now funza Philippians 2 verse number 5. Lithi awubekini lo mqondo lo wawukhona kuJesu. You see, umzalwane lo ngakadevelop a Christian mindset. Konke lokumqhamukela kwendleleni kuyamshaya. Nakunekwendeka lesesikhathi uphaphama sewendile. So ukhunjuta ngemahedeni. Oh, nawe kanti nawe uyakwenda lokho. So uqophotile, so udlile, so uthethe, so ubambile. Kanti lalela, what developer a Christian mindset, you become God conscious. Etimentonge lo hamba kude. You become conscious of God. Nishange babazalwane. Umuntu lo develop a Christian mindset. Bamba. Uphila ngekufuna inzando yaNkulunkulu. Wow. Isenami makholo. Bengitshela lapha sekuseni ngelesine ngifika lapha lethanyanyana. Bengibe ehhovisi lelikhulu. Lelive. Ngiyoyala. Ngafika ngasho lamagama. Nganiketa kwekuthi singa lapha ekholweni kufuna ukukhola ukubambe futhi ukubambisise le noma ngathiwa uyaluza ngoba ubambelele ekholweni eveni uluzile kodwa uNkulunkulu akwaluzi. Uyathi usinangabe kufika endzabeni zasezulwini. Ngalenye langa nemshado ngema nzi. Usho umshado mina. Umenzi ngenxa yekholo. Ngenxa lezulu. Abangivakela abantu engikhuluma nabo. Umenzi ngenxa liphakathi. Lapha nangabe wena ukholele enyangeni. Mina ngikholela kuNkulunkulu. So uhlubukile wena. So ukholele enyangeni. Ngeneka lo mshado ungaqhubeki. Kubita utsabuke ekhathi. Ngithi mina ngamane ngihambe naNkulunkulu. Uyalahle iculo emacilongweni. Number 4, lithi thatha konke nginoJesu. Ngoba ukuphila kimi. Kungema. Hawu, umfundisi ukuthatha block show. Uthatha embhalweni. Uthi Jesu nangabe liso liyakuhlupha. Ligubhulude. Ingqondo ngene ezulwini, embusweni waphakathi. Uneliso linye. Kunengena nemtimba wonke esokweni. Skriki lesi ngisikhuluma. Dawo sohumusha. Number 2. Such embrace Christian ethics. Now funza lamagama funza verse number 2 nje kuphela. Bazalwane baseListra nase-Iconiyumi babemncoma Timothy. Babemncoma Timothy. Ngamanye amagama bekathi phatha kahle. eListra bakhuluma ngaye kahle. Na se-Iconium nakhona bakhuluma ngoba likolo hlobo lolumbuludako. Nalisembabalelu right. Aseliwe kamanzini. Ayela nje ngicine ngasise ngibalekela lo labanye bangimemela hey ngwetha insona salikhofi ngala. Ngabathe ngiyabuka hey. Ngithola sengisekoni nje nginathi alikhofi. Wabona amakhofi. Amen. Kwesho kumele lapha la kuya. Ebazalwane. Mina ngathi kuthi angisiso Sterling. Ngesathi masi Sterling. Lo kufala kuvumbuka le yasopile noma kulela Philip le. Wafa ungakalungisa indzaba takho ufile. Babekhuluma, babemncoma lesho njalo leSiswati. Babemncoma Timothy. Noma ungaya eListra bakhuluma kahle ngaye. Noma ungaya eIconium bakhuluma niyasangiva bazalwane.
Sinenkinga ngemakholwa lanethi impilo letinzathu. Unempilo yasesondweni, unempilo yasemsebenzini, unempilo yasekhaya. Angathi ukuthi ngisembathwa ngakuphi. Nangu umKristu must have one life. Esondweni unempilo yinye, ekhaya same, just la same, emsebenzini just la same. Ngibekisa ukuthi nangabe nje emsebenzini wakho ngifika lapha esikoti. Ngicela phezulu. Abantu lo phezulu okhuluma ngayo wakadlamini. Ngimuphi ngoba bathathu bophezulu la esikolweni. Bese ngithi lo kholo wakho. Basangane esikolweni, basangane umphathi ukuthi lo kholo wakasimathi thina. Basangane bothishela asimathi nephezulu lo kholo wakho. Sathi phezulu lohlata noma lokhanyako noma lomutse noma lomfushane. Lo kholo wakasimathi. Leni because eksondweni ngilenye impilo, emsebenzini ngilenye impilo, ekhaya ngilenye impilo. Ngitothi ke kithi, let us commit, nikhona bazalwane. Embrace my Christian ethics. Praise the Lord. Sithi phathe ngandlela yinye ngendlela yokukholwa. Embrace Christian ethics. I'm telling you, now embrace a Christian. Ngani kwala ukhanda sebakwati. Now to come kanje ungilolongo kona bese bafihla indodaba. Bashobelisa indodaba. Kwende njani bashobelisa? Seqhamuke wena. Awukafakaza akwasho lutho kule mpilo yakho. Oh, amen. Lam 17 bachansana. Bachansana. Let me tell you, ungathi wena bakuthiyelele emisebe bathelele ukholwa kwakho batho ngiyala ngithi uza ayiyathi into le ndaba le nto. Kodwa waphila impilo yinye. Bavele nje ba. Sokhona nomfundisi. Noma ungase umfundisi. Number 3. Commit to biblical standards. 20 verse number 32. Kuzenzo. Manje ke senginibeka esandleni senkosi kanye nasevini lemusa wayo. Yona lenemandla ekunakha inikhulise ininike labo bonke labahlandiwe. Uthi dokotela Luka la senginikela ba kubani manje? Esandleni saNkulunkulu. Nelivi lakhe. Niyakuva lokho? Live lemusa. Live lemusa. Ngale live lemusa siyakhiwa. Oh, niyangiva bazalwane. Kubhalwe lapha. Now I commit you to God and to the word of his grace. Why? Because it can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Liyasakha lelive, uyasakha lo musa. Nikhona bazalwane. Ebuntwini bethu bani labatalwa ngemsombuluko nangemgcibelo ngathi abasibo labaxhazile. Kodwa uyathi umusa uyakwenda ukhaze. Nizangiva makholo. Ungivile sitebuntwini. Ngoba uNkulunkulu kude noma kwamsombuluko noma kwalesithathu noma kwemgcibelo kuyafana nokuhle konke. Ebuntwini bethu siyakalana masingaletho njona letho. Niyangiva lo thingisi. Noma wemgcibelo la kuNkulunkulu uyaqhazeka nje. Uyakhazana lo musa. Ushela abanye labathi force. Usiwulawula. Singenisa apha sekushadisa. Hawu kwende njani? Umusa ukukhazile. Hey umusa ukukhaza emntana sekhaya. Egameni lika Jesu. Uvuleke tinhlanhla takho. Hawu amen. Uyakhazana lo musa. Ningibuka ngetimfifi ngathi ngemehle emashayina ngathi lento hey. Ukuthula enkonzweni. Commit to biblical standard. Lalela.
wathi commita kuma-biblical standards kwala sowusehlanela kwahlonga sibi iyavuleka indlela kwende njani lo musa uyakukraza phela umusa ngilento lethola ungakayifanele uyakukraza lo musa lalela wa committed to biblical standards anginanza abathi una challenge bani angilalela noma sewusengingene kuvuka lelifi ukhala uphasi kuphethe kwebhlungu uthi ukhala ukhumbula uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngemvimbo yaJesu mina ngiphilisiwe lo bhlungu lobanika kaJesu bentiwa kuJesu it was for my peace therefore I confess peace how do you confess peace crying lele ngikhuluma ngemlomo nalele ngikholela enhlitiweni kweleka lamandla anakule nguve emtimeni amen number 4 practice your faith what should you do oh I like this practice your faith bazalwane basemBAC practice your faith nikhona makhona lalela now practice your faith angeke ukugodle kweshumi when you practice your faith babheka phasi ngase bangithandazela Nkosi yami asengibhekele ningivile singiste ngithe ma practice your faith mina ngeke kwende njani ngeke ukugodle kweshumi now practice your faith uvuka kini noma kakho ayisho lento nisangiva bazalwane now practice your faith uvuka kini noma kakho ngisho mina now practice your faith mbukeni kahle ngisho mina now practice your faith uvuka kini nomvuka kakho awuvuki lapho ungathi ufike nini ufike njani ngisho now practice your faith mina ngisangiva bazalwane kukhona abantu labathi ngathi kwenteke njani ngisho mina now practice your faith nisangiva makholo lalela now practice your faith uthi mali ngene ekhikhini ungathi uthi velaphi bakhona abantu lapha lengababutha abanetindo nangakubutha athi can you account ngisho lamkhathini wethu can you account account for that thing which you have abanye banemawash they cannot account abanye banemasel they cannot account labanye have cars they cannot account akayathi nothing mali now practice your faith nisangiva makhona ngathi ngemethu kwemzimba ngishona kule ngisho when you practice your faith you apply Christian principles you should be resisting when you practice your faith now practice your faith uthi umuntu omenyanyako bangakunyanya bona kodwa wena inyanyi umuntu now practice your faith utetitha bangabatitha nawe kodwa wena ubi netitha nabo now practice your faith uyayekela ukweleta abantu bese uyakhohlisa ukuthula enkonzweni ngoba khona bakhweleta abantu bese bathikhohlisa akasati yena kodwa ngunekanga naso siyamkhumbuta efana bengisingakunika manje ngese ndakubonela so uhambile njalo
Nisangiva makholwa. When you practice your faith. Awutshele makhelwane, practice your faith. Amen. Practice your faith. Angicina ngana kwebantu abakithi sithwama semakhaya. Train to be godly. Amen. Train to be what? Awufunza. 1 Timothy chapter 4 verse number 8. Manje sengihlalelwe ukuthola umchele wekulunga. Ufunza khona ngithafunza khona mina. Ngobe kwetayeta umtimba ngekwelula imisipha kunenzuzo kwesikhashana nje. Kwetayeta kulula umti. Kepha ngobe kwetayeta umtimba ngekwelula imisipha kunenzuzo. Tayeta umtimba ngekwelula imsipha kwenda njani? Kunenzuzo kwesikhashana. Kunani bazalwane? Kunenzuzo. Ungene nje la. Ubuye la, zingene la. Ubuye la kungasukuthi inhlase ubuyele phasi. Phinze ubuyele phasi. Nikhona phinze ubuyele phasi. Uphinze ubuyele phasi. Kungasukuthi inhlase la. Nisekhona makholwa. How do you achieve that? Noma ngabe umkhulu uhamba around your house. Gikelele kuqala 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. Utakugcina ufike ku10. Huh? It helps. Kukusitha lokho ukuthi ungathi umncane. Usukumse kwendisa. Nisekhona bazalwane. Uhleti la. Sekufuna usukume. Nikhona bazalwane. Na uhleti nje la, kuthi wesukuma, uvela usukuma. Hayi lokuqala la. Uyovumbuka lapho. So lokushukumisa umtimba kwenta njani ebazalwane? Uyangivama ke Joyce? Gikeletele lendlu yakho. Nikhona abazalwane. Utawumangala. Lentolo noma tawuqhubeka ukhande kusiliqhunyana kodwa usukuma lula, uhamba lula. Bambaka. Lithi kuyasita. Ukwanaka wena kokuthi ungathi wena ukwakhuluma Pastor Council. Ashumalala umnyesini wathi balayina nalabanye. Now ubukene ngathi unabo BP nayo yonke nayinto nabo cholesterol nabo lokunye basibakucheka bakhanza ede kwasta labanqama bakhanza banako lalela kuyasita yize kusita kwesikhashana kodwa kwenda njani unga-undermine bese lithi ke kwesibili Kodwa kumesaba uNkulunkulu kunenzuzo etinveni letinyeni. kujima kwakamoya kusita etintweni tothi ngakhe manje letinyenti qhubeka Ngobe kucukethe sethembiso sempilo yamanje kanye ukethe sethi ngamagama kune package yempilo yanini manje yamanje. ebazalwane lontshela na do you know ukuthi thina lesikholwa noma wena ungabona siyazuza siyazuza amadoda nje lahlethi la ungathi wena dilininiki hlaniphile amadoda lala indoda lengekho la lehlethi etshwaleni 2 hours is enough kuhamba kwemali yegrosa uyathi kunemadoda la qolela ukuthi kunathwe kube nemandi efrijini napelepele
Nisekhona. Emanti na pelepele kodwa libe likhona ibhodlela laphi imali lebhodlela laphi. Buqila lobo. Uyathi sine lesikhulelele emakhaya. Bekwa labantu abadzala labanathako bebanatha umqombothi nawo bawunathe sebadlile. Laba banamhla banatha beer with all these chemicals on an empty stomach. Ngiko kuqhamuka kwabhiya kukushaye ube ngilenye into. Bengibuka nje labanye bakhuluma nase tindzawo letinkulu. Ukhande the whole man say nephuza face. Akunendzaba bathi ngi-CEO. Ngoba tsho lapho nandzaba. Beyakuvuthuta nje noma u-CEO. Uba bathi uyambuka lo msono ethi batabatanyana lapha ebusweni. Kwente njani? Jwala. Siyasuza mntana sekhaya. Uyathi noma ngaqhamuka amaphoyisa ebusuku. Basi batawuphela. Ngivula ngala kuyoshona le. Utawuhamba onke lamakamelo nakafuna ngihambe emakamelo. Kuthe nalo mntwi kulahla nginembeza singahla qhamze insangu noma khanze because loku embrace lama Christian ethics kwenda kube khona into ngathi vume ekhala. You don't know how much we are losing there. Nisekhona makhona. Train to be godly. May I beseech you, ladies and gentlemen, Christian folks at Mbabane Alliance, to train to be godly. Lalela, to train to be godly is not a one event. Yabona lento ngikhuluma ngayo yekushumisa umtimba. I know some of us sihlesiwa phindze sivuke. But I'm telling you, for you to be fit, it's not a one-day thing. The trainer to be godly is not a one-day thing. We have to go, noma ngawubuya emsebenzini sambama. Kwedlule enkonzweni 10-15 minutes, it will shape your thinking. Kungena endumbeni kwemuntu athathe 2 hours ahosha. Bese ufika wena 15 minutes. Ndawuphuma nuka leto hlahla nonke. Kuthi lokutawuthi lo nihleti 2 hours, lo nihleti 15 minutes. But the difference will be in the applying of what you have picked. If you are going to make it, I don't care what challenge you face. But if you want to overcome, embrace these 5 things, and God will bless you. Pastor K, you stand as well. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sonzela phambi kwakho Nkosi nakulesikhathi egameni laJesu. Sibabata ubukhulu bakho. Sibabata kwethembeka kwakho. Sibabata kunakelela kwakho egameni likaJesu. Siyatibongela Nkosi kuhlala enyaweni takho. Uthululele babe lwati lwakho kithi. Uthululele babe kucondzisa kwakho kithi. Babe wethu lo ingcwele livi lakho babe lelithite lona lilungele kuyala. Lilungele kucondzisa. Lilungele kufundzisa. Babe wethu lo ingcwele sinesiciniseko lesiphelele kuthi kuphuma kwethu ngekufane nengena kwethu. Selekelele moya ingcwele sithathe lemiyalo siphile ngayo egameni likaJesu. Siletha nange madvodza lakhona ebandleni. Babe wethu lo ingcwele welekelele. Asebaholi balamakhaya uNkulunkulu wethu lo ingcwele athathe letimiso, athathe letisombululo, aqhubeka ephambili. Siyabonga Nkosi kuthi atawulungela kuthi ngalelinye ilanga na uchamuka afanane nawe. Siletha nababoma ke labakhona babe wethu lo ingcwele egameni laJesu labahlalile phasi kwalesifundo. uNkulunkulu wethu lonemandla onke noma adibana nani noma badibana nani
apply lama solutions. Siyabonga uNkulunkulu wethu lo ingcwele kuthi bataba ngilabancobako. Livi lakho lithinte ngenqoba kwakho usentile nathi saba ngedulu kwebancobi egameni lika Jesu. Siletha naba labasha nangema single parents. uNkulunkulu wethu lo ingcwele noma ngiluphi ihlobo longcinamba labatawuhlangana nalo balethe lesisombululo batithathe into action. Moyingcwele siyabonga ukuthi sitawuhamba singilabakhululekile egameni lika Jesu. Babe wethu lo mangalisako siyabonga Nkosi kuthela kwakho kuvisionary yale bandla. Babe wethu lo ngcwele siyathi ukuthi inhliziyo yakho inathi. Babe wethu lo ngcwele egameni lika Jesu siyatibongela Nkosi, chubeka umgcushe ngegama lika Jesu, mnike inhlakanipho la idzingako. Babe wethu lo ngcwele silungele kwemukela sitho sisacala Nkosi kuthi asikakamboni lo njengawe. Kuba bonke bonkulunkulu akekho lofanana nawe. Siyabonga Nkosi ukuthi impumelelo yethu egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Ngiyacela zwale mehlo bazalwane. Egameni lika Jesu. Sisavale mehlo ethu. Mhlawumbe khona nomunye lothi mfundisi thandaza nami. I'm not in the right place. I'm not in a good space with God. Kungako kukhumi nalokuformisha a Christian mindset because I'm not in Christ. Here I am, Lord Jesus. Help me. Now call. Pamsisanda la khona khona. Thandaza nawe egameni lika Jesu. Cela kwedlulilula lesigashana lesi. Cela kungelethu. Inkosi ubusise emva. Egameni lika Jesu. Ukhona lomunye na nokuthandaza kulesikhathi. Inkosi ubusise mfana. Ukhona lomunye na Jesu Kristu. I realize letinto lukhulunywa ngato ngamagugu lapha ke, but kukhulu for me to embrace a Christian mindset, to develop a Christian mindset without Christ in me. Ngimukela wena Jesu qala ngoba lolu hambo luqala esiphambanweni. Ungesabi ngabi namahloni lapha you are shaping your destiny. Ukhona lomunye na phambi sesandla sakhe Nkosi ubuse mnakethu. Ukhona lomunye na phambi sesandla sakhe Nkosi ubuse thathe wethu. Ukhona lomunye na sinakuthandaza ngegama lenkosi. Singakwedluli lula lesikhathi. Cela nini phambi sesandla theni nime nje la nikhona khona Nkosi ubuse nawe thathe wethu. Manje ngetinyawo nje la nikhona khona sitothandaza nani. Sukumala ukhona khona ume ngetinyawo. God bless you. God bless you. God bless you. Elvis, pray for them. Name of Jesus Christ of Nazareth, we want to thank you for these your children. We know that there is power in the blood of the Lamb. May the blood of Jesus Christ of Nazareth cleanse them from all manner of sins. In the name of the Lord Jesus. We pray for them, Lord, even now that based on their belief in the heart and the confessions of their mouth, that, Lord, they shall receive eternal life in their spirit. In the name of the Lord Jesus, we pray that, Lord, you will save them from their sins. In the name of the Lord Jesus, we pray, Lord God Almighty, that from this day onwards, the Holy Spirit will live inside of them, and their spirit will be able to bear witness with your spirit that they are children of God. In the name of the Lord Jesus. And Lord, they will have the power to live the life of a child of God. In the name of the Lord Jesus. Father, we thank you and we give you praise and honor. May your name alone be exalted. Because we know that in the name of Jesus there is salvation.
Thank you, Heavenly Father. Glory be to your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Amen.